Voin hi July ni somni pakua sang ni somni pakhat ninga ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tunlai chu kan hun toni na zirlo ema wangin. Ramdang chanchin thar kan puang thei hri lawa. In hria thiam na kan di le. Tu na po Mizoram le Assam boina lama. Mizo mi puite le mun sang sanga. Kan Mizo u nauten. Kan chanchin in ngai tha in ngai ven reng ti kan hria. Chu wangin kan pha kang tokin chanchin thar kan hmu le hria te kan on puang le don ani chuti rualin kan ram chung miron lu chil tu te na chuti in Assam ho chu kan kut thaklem te kan lo hnoi ve zewa kan vei em le kan lung kham le kan du thu samram kan ram chu ngaya Assam police ten silai anon me puata ka chuan kan police te po in mi puite channan an met puak ve tange nge a Assam police ho min chun na feizum manga an mani hoi zong kan chelek veta ka chuan dolai le bagadam do ina an hliam tenen lam an phuta lui maya nena changjok din hmuna kan din hri zok awangin kan phur phenga talangin thilro pui takte min ti saktu kan pathian ming post masalama kan lolam thei hnil pal maya apoi kan ti hle mai amai ro chu zoram christian te chuan tlang lama kan mit len lovin vaireng te saiha puivi lama kan mit kan lenin kan beng kan chia kan pathian engkim ti theian hena kan tong trai thin ti kan hriat tlan vek khamo tu ni chapo hun ani lawa thun huai rol taka hun kal to soilo le mani pa te tan advantage to lak tum lawa mizo identity kan choivul hun le zofa te hi namhrui hruala hrual khom kan ngai hun ani ti hre tharmolang u ole news pon chun zom te ang Assam Chief Minister bang turin an phuta Marchak State sanga Congress thalai President ten July ni somni pariat nimin khan thu chu asiamin India Marchak State dram ria boina choksuak tu le boruak tipun lun tu bera Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chu puin Assam Chief Minister ani na tanga bang turin an phuta ani Assam Chief Minister Himanta Biswa chu Assam ramri depa om mi puite chu voitam police ral thum le tharum mangin avau beta tiral tria an pu ani ramri huan thlai ti chia in an bung ruale in le lo voitam takti chia sak an ni thin chu tun hnaya chief minister ani hnu hian azual kai ti an soya heng thil thleng thin hian Marchak State ral muan le inkung kai na tha ti chena sa hle ti an soibok he boruak thalo tak thleng me khi politics sam thana du wanga ni thuan soi langbok Marchak State ta muan na le in u naw na athlen le theina turin le Himanta sarkar na hnuaya thil duom lo athlen zui to lo nan le chief minister ni na zom takche zui tlak lo le ahlen chu zo lo wangin bang ngei turen an phu ti an soyani heti la hian social media Himanta Biswa Sharma chuan na taka thiam thu soin ara kol ve me kani national le international a thiam chanatum hle ti hriat ani bok chief secretary team te hin biak na thu thar Assam du dan atlang talo nimin July ni somni pariata Union Home Secretary hova chief secretary te meeting na ya Assam lam police lam hian vaireng te autorik sostana tanga Mizoram police to son turin annor na sahleya kan sarkar du danangin draft record of discussion an siampo ti danglamin Ministry of Home Affairs riat puina in state pani ten rom manna an siamang tin an ziak ta a Assam lam chu an lungoi lo khop mai tin bairabi rel kong ti chiat le Mizoram economic blockade chungchang hi Union Home Ministry ho tu te hna hian an thlen boka an ngai thu tak hlea MHA ho tu te hian Assam lam hi an khak na hle ti hriat ania nirei vaklova mason na mu beise ani inrem na an ziada na hian Assam sarkar du danang chu ani lo hle turangai nia kan chief secretary le atim te thanem ngai na alomum takzet ani mipui du danin huaisen takin kan kaldon Mizoram police duty te chu anom na ngaya omti reng kan tum chief minister Mizoram chief minister Puzoram thanga chuan ramri chungchanga Mizo mi puiten huaisen taka kalan duangin Mizoram sarkar po huaisen taka kalzel atum ti soi
chanchin bumi te zona changin puzoram thanga chuan July ni somni paruka Assam police te Mizoram chunga lut luya Mizoram police kem an he chu khan Mizoram police te chu Assam police te nor thatur le anon ka pani chuan kap le tura thua pek thu le huaisen taka an lo ma chon thu a soyani ramni chungchanga Mizomi puiten huaisen taka kalan duangin Mizoram sarkar point huaisen taka kaljela tum thu a soi state pani ramri boina chungchanga Assam sarkar chu an chief ministerin asoi anga Supreme Court a akalani chuan Mizoram sarkar point court ma asoi ve tura la khom don ti puzoram thanga chuan a soya ramni chungchangai tu turadin Deputy Chief Minister puton luya kai hruai Boundary Committee point malak dan tu sang po an ngai tu chhozel don ti a soi Chief Minister puzoram thanga chuan state pani karat latur Central Sarkar Mizoram lama ada CRPF te chu an man tlak lo hle thu le Assam Police anron kalpoa tlan sedar mai an ni thu a soya state boundary om CRPF te tangkai lo zial le tun maya vaireng te daya boina thleng chungchang an che dan chungchang chu Mizoram Chief Secretary in Home Secretary hena thlen to thu soin CRPF te chungchang a hian sarkar lai puilam point ngai tu na dangan nei meka Assam tabik po nilo Mizoram tabik po nilo Central Sarkar ina control thei turon da tha an hria thu te sarkar lai pui ho tu te lam hian an soya ma se thutluk na takero an la nei lawatia sarkar lai pui nan control tu ram ria Central Armed Police Force ronda po ni se tuna Mizoram Police duty te chu anom na ngaya omti rengan tum thu Mizoram Chief Minister puzoram thanga chu na soibok Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest Demand Press Release Mizoram Sarkar hian hengan huemi te hi Assam Sarkar na ti ma lo chuan eng level ma in beri lo turin JAC on Inner Line Reserve Force Demand chuan angen ani pakhatna Assam Sarkar in Assam Police Force Mizoram chung square mile 509 a om te hi anu le vek ma lo chuan panina Assam Sarkar Forest Department in enkol Inner Line Reserve Forest square mile 509 hi Mizoram Forest Department enkol tura pek let ma lo chuan pathumna Inner Line Reserve Forest square mile 509 chunga Assam Sarkar in dan lo nga adin khuale dan lo nga chentir Bangladesh si te hi alak chu vek ma lo chuan palina Assam Sarkar in Mizoram lo nei tu te huan le thlai ati chia sak zong te zangna domna apek ma lo chuan pangana kanpi le pu te na rawan rel to na tlangram indigenous people area hi Mizoram ma dale tani ma lo chuan eng levela ma kan sarkar hian Assam hi an belo turani ti hi JAC on Inner Line Reserve Forest Demand chuan angen in a hriat tirani kanram dan lo anga Assam Police ten an lua le lua bel le zel an tumna Mizoram Police ten an lo danga kanram le nam chan na silai metpuaka ne tu chan an changta zoki JAC on Inner Line Reserve Forest Demand chuan lomomati takzeta tin vaireng te khomi le thalai rual te huai taka Assam lo che zel na tu lo danga ma ninun na po chan ngam khopa an che hi JAC on Inner Line Reserve Forest Demand chuan a chuangin lomomati takzet pokani kan police force le vaireng te mi puite chunga JAC chuan thinlung takin lom thu a soyani Assam Sarkar Himanta Biswa Sharma kai hruile dan lawanga Bangladesh hoten antum le malak antum na en hian kan cha khai lak lu na kong dan pin hi antum nge erin oma hetiang hun har sa kan lo tong palani po in pol le mi malanga indem mai lovin chel takatur ram rama Mizoram le Mizo namin hun thazo kan nga chu thei ngei na turin chel taka tur ram turin Mizoram mi puite Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest Demand chuan angen takmek mewani ti in Rafael Larin Moya General Secretary JAC on ILRFD chuan minga sign nan ani Union Home Secretary kai hruina hnuaya Mizoram Chief Secretary le Assam Chief Secretary te anin bia
Assam Police ten July ni somni paruk sang ni somni pakat thotan nia Mizoram chung ron luta buaina an siama wanga state pani inkara har san omte sukiang turin Union Home Secretary Ajay Kumar Bala kai hruina hnuaya Nimin Chapma Khan Mizoram Chief Secretary Pulal Nunmoi Chuangole Assam Chief Secretary Jisnu Barua te chu North Block New Delhi anin bia meeting a hian tuna Mizoram Police ommek na a CRPF te omtir tura norna na sataka omawangin inrem na an nei theilo wangin July ni somni pariat nimin tlaidali le chan ve khan anin dor chun zom le ani Ministry of Home Affairs le Assam Chief Secretary ten na sataka vaireng te autorikshaw stan atanga Mizoram Police te tolson turin nor chun zom zel ma se Mizoram Chief Secretary Pulal Nunmoi Chuango chu na sataka hial le do dalin Mizoram Sarkar le Mizoram mipuite du dana ni lo thu le an tolson na chantur an hriat lo thu soina tangtlat ani rei tak in bia kan I hnuwa Mizoram le Assam in rina National Highway 306 a Central Armed Police Force CAPF duty chunzom turin rem ti ania CAPF senior officer in hmuna athut chilang hei ba ka hian Mizoram le Assam Sarkar chuan CAPF duty ten thataka hna an tho theinan Sarkar leipuya Ministry of Home Affairs ron chunga ruam manna fel fai tak siam an rem tia ramri buaina ching fel turin zai ngai ton tak chung le har sana dang siam lova in biak chun zom zel an rem ti bokani Pulal Nunmoi Chuango Chief Secretary chuan Assam in Mizoram kong puyan dancha rock blockade baka rail kong an ti siata wanga eile barlak lu konga har sana kan to thu Union Home Secretary hena hian thlen ngalin arang lama ching fel turin angen ngal bokani Mizoram Chief Secretary hi Mizoram DGP SBK Singh chuan troi omin Assam Chief Secretary hi DGP na troi om ve bok ani Joint Press Statement of Nagaland Mizoram Meghalaya Manipur and Arunachal Pradesh Youth Congress President Assam Sarkarin Athenom State te tharum manga tu hnaya ati boi zuwa zel hi condemn leya Himanta Biswa Sharma Chief Minister ani nu phai chuan police manga inri grab na hi na satakina pungani Assam state thenom te ari grab na hi mipuinan tur na sa leya Assam Police ral thum keng te hian lo le huan nei tu te thlai le thlam te an ti chia sak na sata a henga mi cheng te hi Assam Police te hian ral thum nen voi tam tak an room thain nun nuamin anom tir ngai lawani Assam Sarkar awanga heng thil thalo tak tak thleng mek te hian India marchak mi puite na sa takina ngonga marchak in u naw na le tan ruana thu takina ti chiani marchak in u naw na chezel mu hian North East Democratic Alliance neda lo chamji alanga Sarkar lai puya BJP le thurol puite National Democratic Alliance NDA zomtu India marchaka inhlom khompol North East Democratic Alliance neda hi marchak state tan masona le inpum khatna ta na siamani lawa neda hi marchak state ta politics sa chak thainan chawadinani ti tundin huna hina langchiang hle Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma che dan hi condemn tak zeta Chief Minister ani na hnuaya hian athenom marchak state te chian na tur chum lo chat lovina zonga in u naw na chetial tiela aro rel na hnuaya state dangom hle hle lai beina chuk na sa hle ani India marchaka borok thalo inmun chhomek zela hian mo aphurani Himanta Biswa Sharma che dan sang kan mu tang hian Assam Chief Minister Office chel tlak ani kan tilawa BJP hruai tu te hian Chief Minister atanga paivat turin kan nge nani paiani chuan marchaka remna le muana om theyang ti in Nagaland Mizoram Meghalaya Manipur le Arunachal Pradesh Youth Congress President Tethawin mingan sign ani July ni somni pariat sang ni somni pakhat ni lai ni chonhulam khan North East Live Mizoram reporter Isaac chuan phone in puwanal ruata President Central OMA chu a interviewa puwanal ruata chuan Assam hian soilok pom lovin Mizoram anon runa condemn tak zeta Assam hian alen jok na hi chuangin minon hnuai chia Sarkar nunga OMA hi kan ding tlata
kan sipai te tlem zo ka an ngai ni chuan atul huna uai me hi aron pen suk ve mayang tin a chang ani Razia Sabha MP puke vanal vena an volo manan tum zo kani Petera college veng in a soidanin tun mai khan kan MP zaum tak puke vena chu phone call in kavabia thu thang kan hriata kan MP hi vona adong nia kan hriat kha ka zot chianga Assam lam hian tun hnaya ramri buaina hian kan MP puke vanal vena hi amazing hlap tu bernian ngai wangin man turin FIR an theluta Assam police te hi Delhi an pan mek jok ni a hriat ani thu a soi Assam state police te hian state dang MP te hi an man theim ti lo thlir zel te ang hemi wang hian a PSO Isaac apoin puke vanal vena chenna quarter sapan mek ani thuleng wak tamlai ania theitop chuan thu dik ani le ni lo hriat tum maila ama puke vanal vena hi kan phone tlang thei lo wangin huai takin adik nge ti kan confirm thei lo ani social media man chung changa deputy commissioner kolasip thu chua Mizoram le Assam ramri buina wanga state pan inkana hiala thlen nuwa ramri shul boruak in that lampan zel tura beise ni lain engthil po thleng thei rengania chu wangin civil mi ten ramri shul khuale security duty na mun te tlo lo turani official duty poimo te poin har sarna an to lo na turin district magistrate phalna lama satura thuron pe kan nia heti la hian ramri shul tlo tu mi then khaten social media mangin Mizoram security force duty na mun an the dar thin ti hriat ania hei hi kan sipai te le civil mi te himna ta na thil poi takani thei wangin ti to lo turangen le hriat ti ran ni vaireng te val rual mi huai sen ram chan tura thok thin de tan anei chun Royal Enfield bike a hlalta July ni somni pariat sang ni somni pakhan ni lai ni khan pulal muan puya changte husband of Margaret Lalem Ruati bungkon tuikhur veng chuan nam pasal tha vaireng te thalai te eile in turatan a tho chu liawa a leile anei chun a bike chu cheng noi khatin na hlalta a bike leidu tu tam tak zinga lal thamuana kel kang khua chu awan nei ta berani ama aron kal theilo wangin a thian pa ron tirin poisa le bike chu anin hlan felta ani muana hi apa purina chuan aboral san to a tuna hian vaireng te thalai te ta na thilati na konga full support petu anu PF dalram simi hovin anu puile u naw tenen bungkon veng aizol an khosame kani muana le thian te hian arang theiang bera vaireng te kal turin ruam hanan siam meka poisa hi abo bang om lovin mi huai sen vaireng te thalai ta na hlan nga lang pulal muan puya changte hi Mizo official channel te chuan kan chuang tak meu ani ole khati zongkha tual chung chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hun duom tak in man theinan kan du sakna sang ber kan hlana cheu